Nawakan kerja dari para TV Makasami seluruh ide betara jaga tedun nampak berdiri titiang nyade dua gong titiang dari puri penjang ngaji jaga ayat matur dari atisi serang sami seluruh nyade ngiring nuna sijil pemangkas dan kusuran sami sange melingkut stano dikiring desa dakenalan memasau sijil sijil yang memargi langsung turun dari ratu Palestina beri kedepangan keras cici tidak bertara gedung apa pertiwi atau menjalan kuda suci berlangsung mara panganjali Om Swastiastu Jero mangkul lanang istri sareng sinami sare dahat kejadian kape kali Pamriksi Puri Agung kelihatan kesadang ratarai alam sale arum menjadian Pamriksi Puri Agung ubud kesadang ratarai alam sale arum menjadian Pamriksi Puri Tegalalang Kejang Haji Iya Tengah Monawi Puri Kelodan Nalar Sami Sane arum menjadian Kelantur puniki sang jumeneng perbekal Tegalalang kasadangan Babin Kantin Mas Nalar punika Babinsa Sane Kesumayang Didian Vanessa Desada Tegalalang kasadangan Pangape Sami Nalar Sane Kesumayang Didian Manggala PHDI Desa Adat Tegalalang Vanessa Adat Manuago kasadangan Prajuru Pengemong Nataran Tangkas Manuago Vanessa Desa Adat Dia Tengah kasarangan Pengabe Sami Prajuru Adat Dinas Saha Pengabe Sejebat Desa Adat Tegalalang dalam sari ketumian kerja Berjalan Seka Santi Keramo Sekagong Nalar Momur Sarang Sinami Nalar Sane Subakti Nijitian Sangkar Pasweca Dede Sangyang Pramokawi Iratu Paletitiang Sarang Sami Para Titi Jaga Nodia Kalih Keras Titi Nyak Siang Mendekati Sampo Medal Di depan ala Jangan nampak PTV Rikiring Berajaan Agung Kejeng Haji Jualan Kali Sampo Nika Domada Nomade Ide Meja Yang Warna Nugraha Kasempatan Dengan Ratu Paletitiang Eriki Sana Magenah Kering Desa Adat Tegalalang Sida Manggil Rahayu Semaleha Kering Agung Sana Dipimbenin Jagat Bali Lampa Negara Dwi Mangga Mugingsir Kegenah Sali Patu Nika Menakadi Jalaran Pangasamah Nindia Kering Ratu Barang kami Nama Kekerang Langkung Penyangkara Luwire Semu Semita Dan Tadali Lungsur Agung Pangapura Kewantan Elingan Ratu Wak Sangyang Agamo Wantah Sinale Tumil Sarana Perolingga di dapat ada medal kali mungkin Rika sat maka mangna ulang ayo dilaku pada titian dari kala merasiki desang yang wiji lagi Ratu Sadang Sami Datuk Sangyang Agamo nalon ikan darmo haraninya itu ning mare ning swarga iku kati ning perahu kan eno ning mare tadi tak sapunika menggah ring cakepan Sarasa Musjaya nah Ratu Paletitiang Domada-domatik Pinaka Sarana Perangan di depan ara Jaga fungsi Swarga Loko Kapumpuran Manuk Karmawasana Sane Lumaksana Ring Jagat Maya Ayo kalian sepenika Dadangan Atur sama-sama Nindian Bagi waktu Wentan Mekanoipun Maka sana ngatur puput dan Nindian Untuk menjarang puja sukti Para Masanti Om Santi 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 Om Puput
Thank you.